An ikapito nga pulong. Amay, haimo mga kamot, itinutubyan ko an akon espiritu. Jesus, matinumanon han iya amay, tubtub ha katapusan, o gan iya katapusan nga pulong, san uhiya mamatay ha krus, amo inusa nga pagampo, ngadto han iya amay. Amay, haimo mga kamot, itinutubyan ko an akon espiritu. Ang relasyon ni Jesus ngadto han amay iginpapahayag dida hit Ebanghelyo ni San Juan. Dida han pagsiring ni Jesus, an amay ug ako uusala, og didaliwat han katapusan nga panihapon, nagsiring hiya. Diri ba kamo natuo nga aada ako han amay, ngan an amay aadi haakon. Diri natikang haakon an mga pulong nga ginihimang raw ko ha iyo. Nagbubuhat an amay nga adi haakon han kalugaringon nga mga buruhaton. Tikang good ako han amay, ngan kinanhi ako hakalibutan, ngan yana mabaya na ako hakanhan kalibutan, ngan mabalik ako ngadto han amay. Jesus nagtuman han iya kalugaringon misyon, og han misyon han iya amay. Didto han krus. Ang Ebanghelyo ni San Juan nasiring, kay ginhigugma god ang Diyos ang kalibutan, nga iginhatag niya ang iya bugtong nga anak, basi diri unta mamatay an nga tanan nga natuo ha iya, kundi makaangkon hindayon nga kinabuhi. Ini nga ikapito nga pulong ni Jesus, diri la usa nga pagampo ngadto han iya amay, kundi usa liwat nga pahayag nga ang Dios anak mabalik ngadto han Dios amay. Ang Santisima Trinidad makukumplito og magkakausa na liwat. Ang ginsugo mabalik ngadto han nagsugo ha iya. Ang pagpasabot ni Jesus nga babalik iya ngadto han amay, usa nga mahinungdanon nga hitabo, kay antak na han kasakita ni Jesus magiging mahimayaon nga takna. Mabalik ang Diyos anak ngadto han Diyos amay. Bisan kon makabibido ini nga hitabo, ini magiging mahimayaon tungod kay an masinugtanon nga anak mabalik na ngadto han amay. Nga hangatanan nga takna waray kawad-i hinpagsarig ha iya. Mga inigugma ko nga kabugtuan, nahadlok kita pagatubang hinkamatayon. Diri naton karuyag nga matapos an aton kinabuhi, kundi masakit ini para haaton. Kay an aton kinabuhi dinhi hatuna lumalabay la. An nga tanan may ada katapusan. Diri la an panhitabo dinhi hakalibutan. An may katapusan, may ada gihapon katapusan an aton kinabuhi. Imbes nga mahadlo kita, kinahanglan nga tubangon naton an aton kabubwason, labi na an aton kamatayon. Siring pa han Salmo 27, ang Diyos an akon kapawa o katalwasan, sanglit waray sadangko kahadlukan. Pinanalalipdan ako hakataragman,
hinkakulba, diri ako hisasakban. Usa ka adlaw, nagsakay hira Hesus ug an iya mga tinun-an. Hesus tungod hinkagul-anan na hingaturog. Nahiabtan hira hinmakusog nga hangin og nagkahahadlok hira. Nawarayan hira paglaom og pagtuo tungod han kamakusog han hangin. Ginpukaw nira an Ginoo ngan ginpakalma ni Hesus an balod ngan an hangin. Ngan ginsiring ni Hesus an iya mga tinun-an, pagkawaray niyo pagtuo. Amo ini an ipapakiana ni Hesus haton nga tanan. Kung may adaba naton pagtuo, sanglit diri kita kaangayan nga mabaraka og mahadlok. Ang Diyos kaupod naton hangatanan nga mga takna. Kung kita nahahadlok, hinumduman naton ini nga Salmo 27. Ngan unta kumusog pa ang aton pagsarig han Diyos. Diri kita mawad-an hin pagtuo. Ang Diyos dayuday kaupod naton og magpapanalipod haaton. Kita nga tanan mga hinigugma han Diyos.